August ni som pariat sang ni som ni pali chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule doha in biak na ma an son nia an riat thu ni min akantar langa mase ni min khan Israel le chevel chu in do na mun thina le tra na mun ani ringot mai Gaza hian jeng hridan na pe kan I theinan United Nations Secretary General Antonio Guterres san Israel chu Gaza an bom chol san turin angena mase Israel sipai te ro in an bengor sawe moti mai turania nimin khan Gaza stripa as zawaida khwa chu missile manga bein mi som pasari lain an thi phani zawaida khwa mithi som pasari jinga hian no pang pariat le mei chia pali an tel an tia he khwa mi te chuan an jing tho main missile hian a fu ni in an soi hetinga mithi jinga no pang le mei chia an tam hle nia puan ani nuwa hian Israel sipai IDF te chuan an ka fu in atang hian rocket ka chuani wangin he in hian kap ti an soi ve ngal ani hetinga missile mang an ka ma hian Israel sipai te chuan Gaza Strip lailia Deri al Bala le khan Unisa om civil mi te chu mun hima in suan chuak turin an hriat tir to a mase mi puite hi noi khat le sing sari chuang zet an nia wangin anin thiar chuak zo man lo ani mai thei an ti a chu mai baka chon zawaida khwa hi in suan chuak tur an ti zinga atel le tel wa chiang lo an ti bok hei baka hian Israel chon nimin khan Lebanon rama rusum an thak boka mi som lai nan thi pha a nikum October tha Gaza boina chuwa tanga Israel in Lebanon abe nat ber tumani anti nimina Israel in Lebanon aka chiat hi thilda khom na in thira sak ani antia Israel chon he in hi Hezbollah ho ral thom da na ni antia mi soman thi baka midang panga in liaman tuar ni in soyani bok Lebanon official te chon thi te hi Syria mi vekan ni ti in nu pakhat le fanau pang pani an tel antia mi thi te hi civil mi vek ni in Hezbollah te chon an puanga Israel missile in a fu na lai Wadi al-Kafur aran tala eizong Muhammad Soeb chuan helai mun hi civil mi te chen na ani baka thil siam na mun lero chan siam na thir le aluminium siam na le bong ni te siam na mun te omna ni atia Israel sipai ten ral thom da na mun bom anga nin soi chu do tani thu soin chu tiang engma omlo hengla ina hian thil siam na man tur thir ero da khomani atiani heti lai hian Hamas official pakhat chuan USA Egypt le Qatar ten inrem na nei tura rotnan siam chu an pom lo ti asoya Hamas political bureau member Sami Abu Zuri chuan inrem na hnai ti hi beise na le du thu samani atia inrem na le intiam kam na lam kan hnai lo kan mu chun chu American ho du thu samani a min bar luyan tumani atibok Israel in Lebanon mi soman tha nu hian Hezbollah te chuan Israel ram lam hoin rocket somnga panga an kap chuak ve ngala engang chen nge poya khoi puan chian ani lova thile hliamanom thu puan ani lova Israel ram fire and rescue service te chuan Galilee chuan chung Mismar ha Yarden ayet ha Sahar le Mahanaim khuwa te kangthil nan thok ti puan ani thung Hezbollah te rocket ka chu hi Iron Dome mangin engemozat ka thlagani nimin ve khan Lebanon ramatanga drone manga be na wangin Israel ram marlama duty Israel sipai pani in hliaman tuara pakhat chu an hlean ti a Hezbollah chon drone manga Israel be na hi anti ani thu an puang ngalani helai biala thu nei tu Upper Galilee Regional Council ho tu te chuan mipui te chu bom laka inven na mun an siam naya om tur le pon chuak tlem turin an hriat tira Israel in mun himlama an la phur cholo civil mi te chu Lebanon ram hnai lam kho rang pasari vela an la omani Israel lampo in drone mangin Lebanona Kasmus khwa chu bein motorcycle pakhata mi pani in phur chu an drone hian fu in pakhata thia pakhatin hliama tuara hemi nuwa thu chu an siama IDF te chuan motorcycle la chuang pakhat jok hi Hezbollah sipai Radwan for Sami Hussein Ibrahim Kasab ani ti an soyani inrem na theinan khovel ram dang hruai tu ten thei to pan chu alain Israel le che vela helpol te chuan inrem na lam an ngai sak lem lo ni in na langa nimin lama anin beina anasa hle ani doha in biak na nei hi cholri ania
negotiator te chuan kar le hian in hmu khawm le ni se an ti ani Hamas official senior Izzat al-Riq chuan he in biakna an thuda te hian thil engma ti dang lam lo ti asoya in biakna masa a thuda te kha Israel in an ngai poimo mi alawani ati Hamas le Israel te in kara remna zong tu te hian kar le hian Egypt khopui Cairo in biakna nei le ni se an tia Cairo a hian thutluk na felfai tak an nei thean in be sei thu po an soya kan in biakna hnung bera kan thuda te wangin kar le hi chuan a hmor kan bok thei torin omani an tia in biakna tel Israel ayo te hi a hma aya thu nei na sang an ni to wangin na satakin ma kan son to ani an ti bok US President Joe Biden chuan naktuk tho tan ni hian US Secretary of State Antony Blinken chu Israel a atir le dona Blinken hian Israel ho tu te chu US in tiam chin omlova atan puidon thu a rilbaka Hamas te nena in ka haineya tang in chho ton turin anor ngal don ni in Biden chuan asoyani Israel hian Hamas te nan mi hren ten chho theinan in ka hayan duwa Mase Gaza an beina chu Hamas te an tlom ral rai ma chuan an top san don lo ti an soya Hamas te chuan in ka hayan nei don ani chuan in dona top zui ngal nge na tur ani an phuta tang chho turingota in ka haineya an mi tang te an chua chumi hnuwa Israel in adu to ka sobleri ngot kha an du bik lawani Gaza Palestinian thu nei tu te chuan Israel in Gaza beina hian mi singli chuang an thi to ti an soya Israel chuan Gaza hian Hamas sipai sing khat sang sari an that to ni in an sei ve bok ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan nimin khan Russia ram Kursk biala an sipai omte chu an in chek muk zel ti asoya Russia sipai po an man bel zel ni in na soibok Zelensky hian Ukraine sipai ho tu Alexander Sirski thu soi chongin Kursk biala khosang sang op te chu nget le zuala op chungin an lo chin rampo an zau zel ni in na soya tukin ringota po kan mi le sa Russia in an man te thleng na tur mi hring kan nei bel le trewani ti in Russia nen tang an in thleng huna in thleng pui tur an nei bel thu asoya kan sipai te le commander te chon Russia sipai an man bel zela kan sipai le civil mi Russia in min man sak te chwa hun an hnai zel ani atibok tarlan to angin Ukraine chon Kursk biala Russia in ring lo lai lu chilin khosom riat vel an op to a sipai office pon nei fel to nge a heti lai hian nimin khan Russia Defense Ministry chuan Kursk biala kho pathum chu Ukraine sipai te opna tangin an la le to ni in an puang thung ani heti lai vek hian Russia hian a ran pa in Ukraine ram marlam Kharkiv biala sipai tir lutin mathar an la a nimin khan lai pui manga an beina kumsomli le pokomi nu pakhata thi ti puan ani a Zelensky chuan Pokrovsk le Totesk khua Russia sipai ten be puan thak ti soyani tu danglam deuh han soi chun zomila Brazil rama chuan judge pakhatin Brazil rama ex ho tu chu ex athil post chungchanga in soifia tur le an content trend khat pai tura riat tira wangin nimina tangkhan ex chuan Brazil rampuma ex service anti top ngal khovel pum huwa pa social media platform larber ex chuan nimin khan Brazil rama ex service anti top thu hi an puanga Brazil judge Alexandre de Moraes an censorship order achu awanga hetianga ti hi an ni thu an soyani ex chuan an thu chua chuan Brazil rama an ayo tu chu Brazil judge Moraes hian an content pai tura ati apai lo chuan mana avau nia soin hemi wangan lungoi lo nalan tirnan Brazil rama ex service chu tiamchin omlovin an ti top ti an puangani Moraes hi Brazil ram Supreme Court judge ania hemi chungchang a hian Supreme Court hian thu chu emo komen emo an la nei lo ani bazari lo thira wangin kan lo me